Mesut No'xat.uz Telegram-kanali davom etadi. Bir klasda tatu tekti sayıp öskenbiz, bir sınıftan bir sınıfqa birge ko'shganbiz. Tülüp ushib sol mektepten Janjaqqa ketib, 20 yılda kelemiz deb va'dalashganbiz. Sodan beri 20 yıl vaqt o'tganbey, o'tib ketdi 20 yaş 20 ko'ktemde. Qayg'unimday tebisib birge o'qigan, endi mine kezdesdik qayta mektepte. Sodan beri 20 yıl vaqt o'tganbey, o'tib ketdi 20 yaş 20 ko'ktemde. Qayg'unimday tebisib birge o'qigan, endi mine kezdesdik qayta mektepte. Eski alısıp әңгіме qıp bala күндөрді, Klas болып қыдырған айлы түндөрді. Бірің ана, бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті 20 жас 20 көктемде. Qayg'unimday tebisib birge o'qigan, endi mine kezdesdik qayta mektepte. Sodan beri 20 yıl vaqt o'tganbey, o'tib ketdi 20 yaş 20 ko'ktemde. Qayg'unimday tebisib birge o'qigan, endi mine kezdesdik qayta mektepte. Жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті 20 жас 20 көктемде. Qayg'unimday tebisib birge o'qigan, endi mine kezdesdik qayta mektepte. Sodan beri 20 yıl vaqt o'tganbey, o'tib ketdi 20 yaş 20 ko'ktemde. Qayg'unimday tebisib birge o'qigan, endi mine kezdesdik qayta mektepte. Karmasa Göl'deki жаңалық шығармыз Леван емес. Өндегі мектепті тамамлап кеткеннен кейін дейді, оқушылар бір жиналу арман емес пе дейді. Ассалаумағалейкум қадірдан, құрметті ұстазлар, қалай бердімдеки оқушы жамаат. Бүгіндегі
Usундай bir jigittin kelegi kelүү, ягни арадан 20 жыл убакыт өтүп, usундай камалга келип, usундай дидан эсип учурашып откан жигиттеримиздин, кыздарымыздын байрамлары баршага биринчиден кутлуу мубарак болсун. Endi ustozlarniki bugun usu jigitlerimiz, kızlarımızın bayramlarını жақсы өткөрүү кала берди. Usu jigitlerimizge, kızlarımızga özlerimizin жақсы tileklerimizni, şаңаракlarına жақсы tileklerimiz bolsa, birinci növbette usu mektebimizin direktörü Asbek ağamızdan жақсы tilegin естіп кала берdi. Bugünkü bayramды башлап алабыз. Ondan soň kalgan жагындагы tileklerimizi, жақсы ниетlerimizi ustaz ağalarımız, nurani ustaz apalarımız bilen birgelikte tileklerimizi dawam etemiz. Rahmat. Assalamu alaikum, hürmetler, keşke katılmışlara, hürmetli muhabirler. Size bugün 20 yıl keşkesinde şansı olsa, ne olayımız? Lider Mesut'a verdiniz, bunları görünüz görmeyiniz var şahane işinizden beri. O şahsı kovala oturan şahslar. Kalan yarımda, şansımız köpü oynayımız, bolsuzluk var, karacılık var, yürücülük var. Şunun şahsına kayıldayım, katarız kemiğime gelin. Alman sağlık, sağlımatlıkta, densallıkta boşuna seviyorlar. Her bir kanal olsa orada sarılıyor. Kanalım sarılacak orada. Aslında tavsiye oluyor. Koğuşunda tanıymak, koğuşunda Yunus adam coşarda oturma şimdi. Yusuf var, Ahmet'e var, Davgam var. Tara odasıydı, salamat var bizim. Nurlan var, Azmat Memliki var ve başta bağların var, bizim ırnak var. Hadi kategori almalı. Ve acaba bu taralar bu cismi gitsi ucuna her bir mahallelerden kısmeti var. Son mektepte hizmeti var. Bu masa bu derece ciddi Dostlardan arkanızda bizim nafakadarına başlayan olan kaçtı ben nafakadar muhalleler. Sonra olayım. Lekin bir sağlık kulübüz. Kalan canında kahrettin. Nafakasını yiyip, toylarına, casullarına verip, Avrupa'yı sıkatmayı işaysın. Bunlar omurcası bir. Aldığımızda jüre vermeyin. Bizim neslerin aldığımızda da olayım. Şurası onu bulayım. Bundan keyin toylarda o'sha sayıslar, jasurlar o'sha sayıslar. Birimiz ko'rgan shunday berekalar bo'lsa, ya aytganday ular xatarni azalmay, keyingi o'sha rasullarga o'sha berasiz. Buna mektepga berib o'tirgan savollarini uchun ularga rahmat aytamiz. Endi toylarga qasindib ne qila beramiz-ku? Siz bolalarga aytib o'qitib bolalarga aytib. Rahmat sizlarga, atalarga shunda mektep. Bu vaqtda mektebimizda buyurib, atalarga shunda. Ya qani yaxshi bo'lib yuribmiz. Bu sar qarshi qo'ydi. Hurmatli ustozimiz Safaqalari. Direktor bo'ldi shu yerda necha yil boshliq bo'lib Savrag'a berib, Setmina Savrag'a. Ballarım, kızlarım. Hem bugün bile bir yıkıldım ağan, ana balam benden erenat gelmedi. Merak ettim. Kayakta ödet dedim. O buna gitti dedi. Tavuzlamadın, yak dedim, bunu dedim. Sizler birinci Gagarin buldular. Buna mektep görüp götürücü, top tavuzla bıraktı cübüm. Sizler atkıribet bir, kerbi atkıribet değil bunlar işte Orşat'ında. Bizim devam etip geçsinler, ağzımız beyken cüda sezdim sonra. Uzak yaşamlar sizler. Yedi bir ne var? Sizlerge dost, özüm bir Türk beyanı verirsen vakit verin. Bismillahirrahmanirrahim. Ömür degen özü kızık eken, kartaysan adır jağı buzuk eken, özü deni karşıtıra kalsam algımına kısı buğad eken. Oğuşuluk vakti havas edem, men kadarlı karı kalmak eken, şoşayı soğuk bütün soğuk aşağı söyleseme alanda olmaz eken, harma değil жазgışı barda eken. Aynalayı karağım oğlum kızım, asmanda jarqıragan ay yıldızım, melekeye kelip konak oldum, yanıma yeğen düştü oğutkanım, basıma konu deyip sibeğanım. Otursuna pardalar zorgasıyıp, birinde birin tutup oynaganım. Bugün berimizge 5 koyamın, yegini tasap kamağanım. Yegini tasap kaçıp bildim, ışıkta altından buğup bildim. Törtükte bir eksi yerip geldi, 5'e kötürgençe arkaladım. Dilde nasıl körüge askanım, aman sıra şakirlerim, kızlarım.
Eğer dinimlikte eredat bana, ısal yoşkanda koylar baha. Okuşu kuvanışı bahra sönmesin, kuvangan kömürleri oynasın kılsın. Töbemizi kutlu kıyaş nuru carga tursun, asmanınızı aşık sürükler şakülder soksun. Yüzünüzü kültü kuvanış ayırmasın, deniniz sağ olsun temirliği bekleyin, uzak ömrünüzün berşeğinizge, devleti mol olsun üylerimizde. Cennet çıkırmacıda gelin, ben ayaktasam cumhur gözüm benim. Hürmetli Ustazımız Mustafa kadar olsun. Yedek Komşu Direktörü olsaydı olur. Pazar olarak Allah'a takip etsek. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli tükörüşçüler, yig'ilgan kelgan 20 yillik bayramimizni jinoyatlarimiz. Shu bayramlarimiz qutlug' muborak bo'lsin. Yana avvaldan 20 yil o'tib ketdi, 20 yil bo'lsin, dillarimizni ushlasibamiz. Ustozlar bilan birga sizlarga sharaflarni amalchilar, erkin din sog'liq xususlarni tavsiylayman. Sizga bugun 20 yil to'shasibamiz, 30 yil to'shasibamiz. Hech kim borib javob olmaydi. Sizin çift kızlarla verdiğin rahmet, sunmaklı vaxtlarını bölüp. Ne sunday bayramlarda, toylarda, kuançlı birlikte uçlaşıp ödeyik. Bir adam olsa öpesek, orada bak. Allah'ın ayasını yemizde. Hadi. Hürmetli muallimler, okuşlar, ana 20 yıllık beri batır ekensiz, mum olsun, mübarek olsun, bayramlarımız kutlu olsun. Жұмыс оқуларда анда болу. Құдайым семьяларыңызда бақыт, аузы біршілік болғай. Ne niyet etseniz niyetіңізге жетіп, ұлыңыздың ратын көріп, мына тәліпке çok önemli бәрін мұғалімдер, оқушылар 20 жылда ұшырашып жатырсыз. Şu her vakta toylarda uçuraşabilirsiniz. Başınız, neniz bozulmağay, yüzünüzden külgü ayrılmağay. Baxtlı, devletli boğaysız. Allah'ınızın aldığında sağ olun, aman olun. Çok değiştirgenizge rahmet. Ne sadaka, ne var? Kabul olsun onlarga. Endi marhum Elbağ'ın ayırga o'tib tulayman bari. Yedi so'z sizga tulayman bari. Vallahi. Miniki assalomu alaykum bitirganingizga deb o'quvda 20 yil bo'lgan miniki 20 yil bayramlarimiz baringizga qutlug' bo'lsin, omon bo'lsin. Hammangizga din sog'lik, boshqa nasibi, baxt davlat tilayman. Hammangiz aytib жұмысларыңызға табыстар, yaqqanlarınızı bereketini berip, barışarlarınız bilen aman sağlarınız oynap kulüp jüreleyesiz. Şimdiki qarımdı yadlab, eski qarımdaki şahri hürmetlep atırız. Rahmet, tuanıp atırmaz. Sizlerge de sonda etip, ülkün jaslar jasar, sizlerim şu ballarınız, kızlarınız hürmetlep, kadirlep, arzula abraylı bolup jüre berin Kudayım. Hammangizga жақсы ниет, Алладан Құдайым тілеймін. Бақытлы болғайсыз. Отбасымен қоса барып, балаңыздың қызықтарын, тойларын көріп, енді 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықтарда да ұшырасып, аузыңыз бір болып, бәріңіз жақсы болып, бақытлы болып жүре бергейсіз. Кейінгі сөз Ahmet Malik апа. Allah. Hürmetli ustazlar, оқушылар, Нәрселер мәжіліктеріңіз құтлы болсын, денсаулықтарыңыз бекем болсын, үйлеріңіз тойған уақыт, жақсы ниет болсын. Tulayman bas. Ya, sizden jeneralarına berip sonda.
балаларымыздың 20 жылдық мерекелері әммеңізге құтты мүбәрек болғай. Жүздерінен әмме уақыт табасым армасын. Осындай 20 жылдығын, 30 жылдығын, 40 жылдығын және бір мәрте әмме төрт көз түгел ұшыраса берейік. Арамыздан өткендердің рухлары шат болғай. Мұның байрамlarımız және бір мәрте байрамларға ұласқай. Семьяларымызда үлкен бақыт болғай. Үйленбегендердің басы екеу болғай. Арамызда сақларымыз көбейгей. Арамыздан ешкім бейуақыт өтпегей. Және бір мәрте құтты болсын. Ағалысы отырағына бастайды ғой. Ассалаумағалейкум оқушылар, ұстазлар, мереке бүгін 20 жылдық бастап жатырсыздар, 20 жылдықтарыңыз оң болсын. Әммеңіздің семьяларыңызда бақыт болғай, қосқандарыңызбен қосарған жүргізушілер, албатталар еш уақытта жаңалық көрмегейсіздер. Мына әрқайсыңыз осындай мектептен қанат болып ұштыңдар, семьяларыңызда бақыт болсын, жұмысларыңызда табыс болсын. Еш уақытта мына жаңалық көрмегейсіздер. Ұстазлар мінекей әмме бірге 45 жылдық, ендігі жағында 50 жылдықларыңызда да осындай әмме ұшырасқаймыз. Әммеңізге бақыт тілеймін, балаларым. Әншілер айтып жатыр, сол әмесі қалың бола берсе жоқ. Енді ертең бір неміз бар азырақ, тойханада. Соғанан мұрат етеміз кешке. Әбетте 2-де бастап болады. Соғанан мұратымыз бар. Енді 2 жасымызға ертеңге бара алмайды оларға азырақ подаркіміз бар еді. Оны тапсырамыз. Анаяққа да барып адам керек болады. Сияққа да подаркім. Отыруымыз керек, әрқайсыз сөйлесіп. Көп едіңіз, көпшілік класс Және де баратындай қол тиетіндей ұстаздар болса, айтайық, бәріңіз барың, бірге отырайық. Бұл зор болады. Бұл жерде. Мұғалімдерге подарок тапсырып көрдік, бір мектептің мұғалімдері ұлына бармай қалып, подаркını алдық, болдық па деп. Соның үшін подаркını ләзім болса, ертеңге тапсыратын қылып жатыр оқушылар ойлап. Енді мына 2 жасымыз сабырға Кетіп, бірін болып бас. Паске қояу. Бірінші класста harbiy ketgan Aychanning esine. Birinchi klassda harf o'rgatgan Aychan opamizga Bizlarda ruhlar shak bo'lg'ay aniki, balалары degan shunday ne. Aldingizda omon yurgaysiz, omon bo'lg'aysiz. Ағалар енді ана кәфеде болады. Ертеңге Қалған сауғаны ертең тапсырамыз. Ертеңге де себеп қалу керек қой. Ертеңге машин бар. Амарат ап келеді. Қазір
Sadaqaga baramiz ama. Sadaqa bermadi be. Sevgi baramiz. Rahmat oldu. Bir dostum var üretetin danalıkta, bir dostum var ülgetetin ağalıkta. Кездескенде өткен күнді еске аламыз, сағындырған балалық пен шалалықты. Bir dostum var üretetin danalıkta, bir dostum var ülgetetin ağalıkta. Кездескенде өткен күнді еске аламыз, сағындырған балалық пен шалалықты. Ей достым достар, сағындың ба балалықты. Ей достым достым, сағынышпен бөлісейік жаңалықты. Айлы түндерде бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жыл. Devam etemiz sağdan arkadaşlar. Şimdiki jigitlerimizin, kızlarımızın, ustazlarımızın memleketlerinde acayip oyun zavuklarımızla devam ettiremiz marhama. Devam edelim sağdan arkadaşlar. Şimdiki boğuluş yaplarımızın, ustalarımızın hürmetlerine. Sağdan boyun zavuklarımıza marhama. Yok.
sağlık, salamatlık dileymiz. Hadi,